Ma? One. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Ang una, one and six. Kuya, Borens! Una. Subscribe. A few moments later. Last lima. Ginagawa mo? A few minutes later. Ma? One. Aray ko, Renz! Kisutan ka. Baikuan. Baikuan. Saka. Dagat ko sa ligo. Asan na yung ligo? Angot ako. Ikaw ma. Kayo ma. Hala, gawin na ako. 2 minutes later.
to the place. Nagpwede. Maraming ko sa TikTok. Comment down kung alam niyo ang pangalan nito. Naghanay. Mm. Okay. Oh, madali lang. Kan sa panita sa pilog Large ko na balak. Balik. Kasi maulay. Hindi naman mo po mag-zoom hasta ano. Ingat na tayo na dali. Hi! 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 Hi. Hi! Kaya, pe! Patakaya! Ano yung banda dito? Ano yung banda dito? Ala, dito! Pre! Pre! Hubo, pre! Ka! Malas yan, pamis, bis at kung talong ka! Anong talong, bis? Kasi magmor si kasi dali. Bis lang ako, pero... Ba't si Manghud? Awin si Manghud, awin na ako, ya. Awin na si Manghud. Oy! Kasi dali. Guys. Mati to, ako, amigo abata. Anak. Amigo din mo. Oh. Sure ba? Ako lagi na amigo lagi. Sana mo guys. Guys, taka. Purot na guys. Kasi Hinay lang. Bis na siya guys. Oh, look, may trabaho. Yung trabaho guys kay Mamis Bis na may klaro. Kirada na basta. Kali guys, bilang guys. Oh, amin guys, kaning tanong bakit tanong kani? So, bilang na tanong kani. Anak. Hinay lang. Ya pete. Oh. Ang nako ang duda. Oy! Matapak you. Oy! Tara na ko amin ko tito. Ay,